Yeguso ye won kokko na bambafo ye won kokko akire nipadu ensun bi a wosusuo se entampe wormato mu ententan Kwa West mensna bejokuo na ato ho agu monten so won kokko a emiaye a wonum esusu se ho na mabunu bi kwhye erentampe ye nuema ensem fata no omudwuri ni nyina ediguye na ho na posifo ya omu edi dwumadie no anim eche emrante be se dunso osusu se wonum enu wi yi bia enyasem keto a womu sa akire mu a emabunu eye se nyade obepene ama omu asai sa geto ya omu ehye edin nsem a ensem fata no eno na ma posifo eto won so yura wache won wachire nipa dunso ni nyina wade won akwakogu posi atran ya woyo mu hwehwemu se ne be ya wonum betumi edwanfa emrakwan so abana musini ya wo kwa West Tamimu Halidu ne Adom Kasee na twetwe nkomo se ne hyehyɛ program no ye catch am step 1 no ye de ba kwate awmache ankasa no na ye ne security na ya dwo se ye be ko sweep ya kosesa omo a ebe ha ya dwen na the answer 3:30 na commander eyi na sutrese operation am se de to carry on nti yenya nipa edu 9:14 a ye be hwehwem omo a eka ho no na emra enomadi obu a bia onka ho na ye jai te be jama security na emra no enomadi ye toso biem ye koy manitua ya clear ho nyina ya yi obi afro ya mu obi dan na niema omote ase nia empata ye yefro ye toso biem engagement with all of them chocha na out 14 ya from leadership na wo nyina no they say ya destabilize by government. The next one ebe engagement. The be engage on 14th send them coordinating director kan na ya hwehwe niema se ohwe coordinating director na niso ade ho hwehwe ba akokra ebe say among themselves no as our two fascists they team engage na say football match bio game bi at the same spot on ya hwente to niema security wise no ebeboa